Wonten anca-ancaken purin belin. Dados nih jagat beline sampun Nampak. Giring-giring. sampun ika giring. Kirim dia. Sampun napi. Puniki sampun ancak-ancakan purin belin ya. Sampun apa? Adik. Dados sampun iki. Wah, ne mana na goldian, ada jaro kura-kura ninyam. Wah, bangga nak ini. Lihat, Prekso jadi malu, Prekso salah marah. Yo, tidak sonek jangan. Pane misi susu nih. Apa ciman le? Bah, agak di dalam dompet ya man. Jangan dompet siapa man? Apa man? Apa man? Apa dompet? Apa membengkap? Apa man? Keberhentian saya. Kawan jangan pasti Son mau kanu dong. Ucap kalau mau muhani bakal maju bukan. Cobanya. Wajah ya. Buku tabungan sih dong. Dengokin. Angkat saya lir. Mana gua? Jatuh dulu. Kian kene bapak belum betul. Kian anu ni goblok tu je bapak bang. Aduh tak ada salah doman. Lah bersuge sekali doman. Ngapa dawang di kepala sekolah? Hah? Delokin. Tadi siapa lir? Buku tabungan buyong. Siapa? Aduh lo jiragan. Buyong. Buyong. Tadi pun jalan boci. Oke, nuwun. Sebelah. Hei. Kok sing ngene mah sebelah sini. Apa isi tu? Wajo. Nyen yo makatan dompet ini. Bayar utang canggih di LPD. Wah. Urat utang lagi. Racun. Non dompet lah. Dia pergi macam ni. Jangan bayar utang Reno. Deseng bayar utang ini. Nang belan baca malu naik. Nyenjo makatan dompet ini
Juang bo tunangan jange loh. Ada. Jangan bang. Pasti. Jangan makatan dompetnya. Bukan udah jang aja. Wah, jangan makatan dompetnya. Jangan bilang jang aja jang juang. Wah, ini mah. Jangan makatan dompetnya juang. Hei, kau kena perempuan tidak dua, mendawa aja dan dua nyen. Son, Nyanang beceng belok tuh si orang juang. Mau juang jamu. buang deh si juang deh. Hei, pembekas, duduk. Sipes. Wah. Juang kali lecak lu. Wah, tak ide kene iki juang jamu. Biasa juang jang. Kamu becek. Oh. Makan Mano mau cikno bakter di tiang. Pengen itu biang aku. Makin lidah aku nunggu cukup Ini jalan nih. Tahu dah aku pengen Mari, Niki. mak teman itu mari kita. Hei. Oh, hei, mak. Teman-teman saja. Mau, paman kuremu. Kenapa ini Ki? Lah, kesirah nih. Wah, suka niki. Yang paling mau cukur dewa mau kolam ini Ki. Juang belum alih dan lo ini sembarang pamannya. Sampun mungkin tata terdukung. Dados yuda, dados puniki. Nggih. Ampun kenyang anem. Genten niki aneh ngae ulu arane membakat. Kok makin resik. Reng. Wah, nembengkong sane. Alih paling mau cukur dewa. Kuyanan jange mau pesan nyanan yang mulih beli-belian tiang behat yang mau ngebelu sing mau behat. Ada di ini. Di behat. Bagong. Duk aku ingin lanang ijo ya niki. Bagong. Bagong gede. Medangi Bagong bagong. gede. Bagong gede. Ya ini. Ini yang dengan itu bapak di puri jadi ini jalan yang surung itu aja. Mungkin aden siptan bumi nih jani niben ini kuat ngegalok cicing ngulun-ngulun mirip pada sipto apa niben bumi mekejang pada segem mekejang pada renggerem paling melah tangkiling ide yang makayati iring ngebawasan ngunduk ke ngunduk yang Aduh Cito. Nen baru kengken. Nada lengai boy. Bapa nak kewah masih makena. Na cingleng lalu kengken unuk sudah dan berjalan gini. Benar-benar banci matur. Tiang ireng enggak di pemargaan itu dua gong istri, dua gong gede. Dua gong mesinyen. Iki. Dua takon itu dua gong gede. Jago modulak wali merikirim durian. Merikirim wardi buana. Bet jak tengah yang mati
tanpa samandano yen api kaden granang jak sami ngomong aku lanang do aku ngijrikan dos didiang dan inget napi ratu warna kaden besau mangken do aku lanang dan geni bendidiang yen ring hijau kaden dadi ni do aku sing sido cai nang kaden hijau tuh serap mendidiang mriki mriko dan beda daya ning bapa kok politik lun bapa ngajak-ngajak jak inget angon bapa impian memarke ni do aku. Kami do aku mesti ditakone ni. Ye. Lapapan do aku cara pacar lo begini ni. Ada mau laku apa nanti ni? Mapan sumo keni sipto ni ane sido tagohan bapa ko jadi. Membayareng dulu. Genari tadi gedong malu ba? Gedong. Aduh. Ye yang benar-benar umek dulu. Disubuh kena kang bapa, nggih. Yen jani bapa ngeratang ngeluruh tidak doa putra. Jantan sing cida kabakat apa ben bapa ni di cuma cai ni ngiring ke tengah ngalas sing cida bener. Ni lo di yang orang yang mereka. Yen keni siptan bumi ni jani. Ne ada di murni ke semua. Benar ben bapa. Lan tuk bapa jani. Lan ngalih penepas. Uli dijo je pedangkan bayar. Ikut apa? Makin gini. Benda napi. Genggen sudah dikenal diajak syarat perjalanan. Cai nudeng yang tongo seni, besraman ini tawang cai. Belum tiban dijang masuk Riki. Nu SPP ini kan nunggak benar tiban. Riki pun dijang iring ke dua dong dini Riki. Riki sambung kita. Wah, yen kita sing alih bapa, sing luruh bapa bakat bapa tongo seni. Gelorin ngelang. Kesamaan ini. Ben, timbangnya niki. Ngaji dulu bener mudah ya jadi. Lang baca caplok aja, Mai. Dados Gusti ten santet tidak takut. Yo banci. Dados Gusti purun Yen keni sebang ci semitan caine beda rupa kena penawakan harga mirip cai sap dan bapa teka mai kanti satu ajang satu arep ke nuku dan jini ni kena bancai kedet gondok subuh makelo cing ajak ya dini makelo cing ajen ya nawang hidup batin ya deh jadi tekanin teka keni sebang ci nampe ni nyaman ci teka mai Pidaging nawakan di tiang ratu Gusti wajah manuh perjani dan moho di tiang ring sepengrauh Gusti patih kadi mangkir turmaning wenteng harakan penuh cukuri dewung ngawi kekadu napi mumuing ketujun palungo Gusti tetune rikiring Ikang Gusti di Subane ada atur cikete kenuko dan bapa merasa lega bapa merasa deman kena bapa sing pocol bapa ngatur orang cai mai bangci nawang lekaji di sudah depo mai atur orang bapa cai mapan rumah se bapa cai lekat beda dikini manusia jati bang bisa cingamakan ne madan teri permana bayu sabda ngelawan nidak jani kini benci walas bapa belega-lega kena bapa ke wala bapa sengge lega selok teka bayi
Bapo kalau ada ide tolong ke Duko dan Cai. Ngapi sane bawa sang Gusti Patih. Di tiang ni sadio ya diastun urip di tiang jagi ngemas enggak? Jagi aturan di tiang yang Gusti Patih kali makan. Nah, Daya bawa Gusti Patih kali mungkin. Semangga di tiang sauning habis kane kawentenan ini. mapan Bapo dipuri kena keberbahan banyak-banyak kejani. Bien lain dijo kaden penangkan bayo Bapo sensido nawang. Mapan Bapo subonawang cai kaijen sekananin kewiyat nyanan ide yang maka resi agung ni melingih dini cai suba menggegelar tenung bajra musti cibo bisa ngelarang do dan ide Bapo kenukon cai nang tegaring pastikan jadi uli dijo je pedekan bayo ane ni ben puri dan buko jani Gusti, yen inek puniko tenung, tane bawa sang Gusti bangi yang titiang, nika wawo tenung, ya diastun urip titiang jagi katur. Nah, begitu Bapo ngelegang pesan, lagi jadi mendingan kan, uli dijo pedangkan bayo ni bakat ke jadi. Barang jadi munasico, ang sueco widini jadi. Ori usamang kanda si piduru pemangsa. Keken. Nawak titiang Gusti Patih. Man, Wenten wicara yang puri, wenten punika kadiasa punika. Wenten kekalih sane ngawinan, wenten biuto rikering jagat wene. Asiki sangkaneng pengenan ide sangyang pramukawi leluhur ide bedalu. Sangkaning Kaping kalih wenten jatmu sane ngelaran aja ugi anesti anu loh terang jatuh. Ide anaki agung putra, ide anaki agung putra kantun dirike ering waringin sungsang kepandu. Naniki mawe nang raris wenten penguat saking leluhur maka sami ide betaro sane ngatene. Duane dirike ring puri teno nang asane makarya biatnya teno nang sangkaning sing liatnya. Kuwakang antung ledah jagat. beda rupa. Amat rasa lega kena Bapo ningakang pemungin cai buka jani. Ke walau Bapo dah subuh manu nasang rempang lincir bago wanda ada di puri. Subuh isi pesan cemuraos cai ni. Ke walau ida mawasan pangsida Bapo merawat jagat. Kedasaring peniadnya pengepuh bumi. Dok, kone dasaring pencaru. Lulang lembu cemeng keda. Don konen sida bakat Bapo ban Bapo ngale sarana yadnya nedo kanti lantas jadi ngemasik ido duagong putra buku jadi mirip jenis nawang ido ada anak ngelah kapan bisa Bapo nyuakang kemo nyen di kuda je kebeli Bapo yang menaduk Dik, yen inek ikebu cemeng, titiang sane medue ingon-ingon. ya. Sampunan semenio Gusti Patih. Ike wau ipun ikebu cemeng jadi aturan titiang. Kemauan menjantosan Gusti Patih. Semangdana prosido memargi labdo karya memargi niatnya neriku. Yen kita jeratua dijejang Bapo legan cane batin cikin bumi pelekat dene. Nah kali deh Bapo kalpunas Bapo atur Bapo ring deparjo dah di sujang. Iya, ya kadia sapunika menjantosan Gusti Patih iki. Angyak titiang jaga. Tanda. Yen kau mengenal kita ada waktu leluhur itu dah kena Sida labdo karya pejalan Jaksina wenten pemargi nemu gelang terus dijangkire pemargan Gusti. Ada yang mana bang
jatuh di buku banget ke dia. Ilmu cemang makin. Ya. Barang jatuh dulu. Iki sap mako bakten titiang iki Gusti iki do petaros ana wonten iki. Dumugi sangkane ingon-ingon titiang. Ilmu cemang binakut pengeruat tiatnya niku. Sumangdane malo leteh mekejang punika semanan sida, Bro. Wah, kerasa dijo pun bapak ngejang bakten ciken gumi pelekadan cai. Dah bangsa ngalan kasep, bangsa megelukan. Aja bayar lalan menjalan jadi. Terus kemarin Mau balik dipakai kayak kulit. Kita kok nanti kau Gusti. Makin lagi. Mama kok dipentingkan aku nih. Ini manusia yang jatuh nih. Mau kok. Berkat di tempat nih. mau patut pengeruat kakak. nah. Sing sun bapak ngideh ke luko dan cening. Mapan Gusten cenenge. Ido duakong istri. Dia Ambarwati. Ni sidang aturan parang ni maka dadua. Ketinggal pen ical ido duakong putra. Nah jadi bapak mapang ngideh. Sinah cening supaya bisa kangen carang ni. Tamani ido duakong istri pangkenak kejati mula. Yang kadia sapunika bagian titiang kukuri. Yakin nambe di dua anak ini. Nah, untuk karya ini bapak akan datang saya. Bapak masuk serah ke nuko dan cai. Bang Sido cai nadapan para banyak Bang Tedun jani bakal ngaliang adan serano Sembrong kerik tinggi maka banyak ngadu jaga. Bapak kal tangkel dengan yang makayati. Bang yang Tedun bincang ke Bang Sido. Kebo cemang aine reng paro seradi sinarang sami sane sampun kejudi. Mando sayangku ini mando. Bung karo nami leren bos. Jangan enak mendak mangku dhewe. Bener. Benar kok, benar. Upakaro sami Srano Kebo Cemang sampun lurus. Lurus. Yang iki.
Kian manusia. Apaan manusiaan pada pertarungan sama masyarakat tadi ini. Kenapa? Anu sisa kirang rangkung saturan manusiaan buat kekalo. Iki anu wija kuning pindah ke pemokok. Mau kedap sini bantuan. Bagian! Galang rasa bumi cukup makin dagang sios walau sing pragat ke dini jadi bener kan melaksana Jangan nabi balik. Keken muni dia beda rupa dado ada penyangkalen kawakan oleh dia sangyang pramo mesesa sumbo si dia nyalanang perkara pepahayu dagang Ampun niko margi. jani kapeng dua Kaping kali. tuktukan batin dia jak dua Inge. lan jadi usi waringin sungsang Skaloni mapan sekala ni melaksana pramuka. Nah, ni sekalo jangan Skaloni semua apa hayu Iya, ayo mengekelar konestan luk. jelek kan gua mau halo kang nemu. Pergi ke Sumone ya? Oh, yenten mau daging kadi bos penunggu cokor dewa menawi titiang yenten mau tulak wali pun dikirim puri. Titiang nyanten nang ayah titiang penunggu cokor dewa. Gelas yang ngugu, gelas yang percaya, yang sing ada Jantos bukti. tunggu di bos. Bukti aja nih. Ada nyanyi tulisan bocong, lutung,
Kemudian paman ngat kene kadutan. Mana titiang rengajang palungo cokor dewo jadi pacang goro titiang. Lakar matiang. Inge sapuna tiang ale. Nen malu. Gelapang pedas nawang kengken rupane war Prabu Werdi Kesumone penggelah nawang. Dan malu-malu jangan matiang ada malu paman melaksana penggelah pedas nawang. Oh. Kemudian palungo cokor dewo membawa stendan. Risampun wentan rengajang kadimangken. Tanpi ulam reng tengah pengorengane. Reng tengah pasoe. Cak sedang. Yentone saja kewala geladot nawang. Kengken rupane, kengken gobane. Inggih kula sang. Ngerti? Agat gelah. Sampun api. Agat paman sing ngematian lemone nenenan. Pikayon palungo cokor dewo. Disubane ledak-ledakan. Tumben jani gelana poken bagus apekek buko kene. Wah. Niki gumanti wantah mesah palungo cokor dewo. Musuh gelah saja musuh gelah. Kewala di depangannya jani sampengang malu musuh itu. Pikayon palungo cokor dewo. Galakar mubaden. Dados besau baden. Iya, teman. Udiang mati yang malu-malu. Senadi kedo, Baden nu mubaden malu. Iya begitu. Yang masuk kengkennya malu di itu melaksana. Yang moni bagusnya dan yang sengdot. Dah. Di kanjok senang kayone kendalnya Sing ada undang kedo, sing ada undang demon. kendal mujang baden. Dot yang mubaden. Wah, buat awang temen aduh. Hei, kengken, kengken. Sudah tunas titiang makan baju pacang goro titiang. Hei. Oh iya, ngolang telapan kok kilo kerasnya. Lapa deh. Gusti tanunding tan pusako nene angge nang orot na pusako niko angge nang orot. Hei. Ajun. Yang mone bagus nih toh. Dia ngawang-ngawang. Oh, mangken ampun saunge nang pusako. Saunge nang pusako mangken. Nggih, bagian durus markian Yen kadipunakeun titiang neta purun. Kemauan sampun palungo cokor dewo ngumpet sagisikian titiang. Senyanang semanang saya. Saya pindah ke saksi. Nggih. Nah. Bu bangun. Bangun deh, bangun. Bangunan Bangunan. 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 Bangun. Bagus ya dong. Blas. Ya, di tiang nu. Engken nih udah jadi kene dari konslet gelah. Tanunding aduh. Tapi konslet. Ngidang ya gelane. Mantan ya. Suang. Lah, kado si dewa dari gimana? Mereka dari lewan udah nustrikian. Misi mangin gitu. Cabang nenek kita ini. Weh, jangan apa? Ngendok kan duen lemon. Menjaki misi bojo ben melaib ya bu kali ini ben nyakiang yang kita main ngalan. Dolen. Goblang. Adik Ya.
yang di sini kalau mau lelak di gedongan merunya. Ayo. Ayo. Cai atin gelam laib. Ben deko ben. Nara bawa lain ben deko ternyata buang sana tuh. Kemudian ketuan jadi Menajo ketok pas saya kawin suntik kan mi. Wah, Jadi yang sangkanin tresno atin gelak kapin gelak. Sing Julian buang awak mati. Mimu naik ke bawah. lere bisong sabe na kuranan juga. Weh. Yen mones sangat juga ngatin gelak dijauhin gelak kali. Terwentan, iki wentan setok na siki. Ayo gelak. Contohnya. Contoh. Dengar hesek. Contoh. Dengar kecil. Lu cinyut. Sing dadi ketok-ketok ning. Dado sesampun nih. Sang lador aku nih. Sang lador. Wah. Ngaca nih. Beblakor tuh langsung ke tutut ke tanah. Weh. Yen sebuah cahaya nengeng dini aja dado kengken gelak gitu. Oh, dia yang ada sedikit. Sing dadi lemone. Ngintip tadi. Hah? Ngintip tadi. Ben teke. Bukan. Nah, Sing ada Nang ulu doli. ditungguin teke. Ne jani bulu lakar ngubade. Oh, sekan. Bang sekan segar buko jati mula. Bang sengkan di kasmara. ye Kentan, ke. adi Adi. sungkan beline. Ye, idewo sungkan rahat. Ya, Sungkan rahat. Idewo sungkan sekarat. Menapi orang. Rahat. sungkan rahat. Oh, kadang sekarat. Adi beli sogar-ogar moniki. Ne jani gela lakar nambahin aliang dewakin dongos tadi ini kintal-kintal kan kadang-kadangnya nan. Ini ngadok-ngadok napasian nih dokter sedang ngubaden. Itu alang iban. Bidane ngubaden. Milu ngentok-ngentok kan gede. Bidane ubane bidane suntek ke. Weh, ngawak gelem. Napi munika. Ini pemeruput tamu pengtawang. Idewo. Kemudian beli taman ini dewa beli nenten sungkan puniki. Idewo sungkan. Ya, Sungkan idewo na dot ke nibu. Jadi pasang dot ke nibu. Oh, pengtawang idewo. kita boyo aja sungkan. Lek adine masa Dado sesampun masa ngalingser nyuang brondong. Do ibu juang, nyaman sudri juangmu. Siaga dewo ngoyong didu. Nggih, yen sampun dewa napa ke karya. Yang paling. Paman. Nih banyak melalui dia ada kura-kura ninja itu. Lah mulut toh. Yang tapi mangke Mapan pemutikna tepuk tiang cai buan batang ti aja kuno. inggih. Lautan. Tiwang kita paican itu yang makar sini itu lang wana. Pindah makin di Bener. yang hei. Weh, ini apa Mau nih? tamu tuh. Bim, mau munduk-munduk, soleh-soleh lemone. Bang segar. Jen sakit. Tawang. Ayang lemon. Banyak-banyak, dulu banyak-banyak. Oh Bang Slamet. Nuna sugro. Ampun Ele, hangat.
asing cai. Penadian jelema ni medaya corak. Mana Agustin cai ini kengken Agustin cai ini. Ada kapuri. Ini pelaksanaan cai. Jani terima apa ni pulau cik kita jani terima. Nah. Bebas truk ben sikap apa. Dados wau iki ora. Balik ketis. Jak makejang ketis si cik kengken. Selamat yang makejang. Selamat tu. Kena ini kalau pintu bawah sedih bersama. Panja sami selamat. Apa ni kita mau tamu? Cakap ni kau pijilan udah ni. Danu patuh. Aing ge beli. Puniki yuk disangkanin pasuai cani desang yang pramekawi. Majalaran antuk pangubakten ipun paman bedorupa. Prasida titiang kena kadi jati mula beli. Sabun ikut dalar beli adi. Dia napi kaden sana ngempeteng pengaksian beli. Dados petang pitu beli kantos kelikuan sarang punika. Lama Inggih titiang rada suk semanggelayang sing. Jangan ngelion nang tekoi. Mungkin kadirasa cai nyai ngelah banyak. Ni sakti. Ya, Jang katak tekang mai. Wake sing makiran nang atampang. weh, aman. Sakti apa ni medang? Kengken tu jani pangubakten pamane judet. Lebur sirno yang jelemu aneh-aneh aneh setato ngai dusta dini di bumi. Mawena titiang kantos rao ngetut Cokodewa meriki sangkaning batin titiang mana kanton Cokodewa ange titiang pacak jagat ini kering. Nah makin duanin tan kuniki among-amongan Cokodewa makilah sedumun meliki 1.000 penjar. Benar paman, tumusan pesan pangubakten pamane kapin gelar akar meli baca tadi. Giring. Inggih bagian titiang arep karang Dong cai pengabeh di Kasumo. Kewala di Subani tlak takang wake. Rasa yang mirip dot nyekjak tanah dini kita kena cai ini. Kewala cai bang pedas nawang. Nyen jabani nyekjak tanah dini. Pasti ke sing lakar melipatan hidup. Pasti ke mati dari caru dini pangtawang cai. Tadi caru toh. Udah titiang Gusti. yen keni sesuak nyai kena benwake narke kete mawe no kete nak liu nak makejang nak subanawang nyen asing nawang asing jelema mencelep baik ke tanah kuring yang susah mulo sing mangkian ni kamule melipatkan ke tanah pelekatnya ne ke wala keni jani dot wake matakot ke duko dan nyai kanti ada jelema ngadek di duko dan nyai Sido satu ajang ke duko dan nyai kengkeng mirip rasa itu. Jadi sehingga wawek kedini mati diajak dia ya. Yang kita tanya munyin cai ini. Kenapa wake narko? Oh, mirip bak itu di seman di kuburan cai di seman cai ini. Main cai ngejadang bangke. Ketanya cai ini. Hah? Prabu meringit sungsang. Wake dikemai, yen nyai orang wake ngejotan bangke mai. Mapan bani wake mencelepai. Yen nyai orang wake musuh kasida merastia muko dan nyai. Keda jet wake dikemai pangilawang. Cai dot nangke ngematian kok dan wake ni kedo. Dia jadi melang beng. Pentingau nak. Beng-bengan kopeng cai ni dengeng matan cai ni. Ya
kene-kene. Ngajak lo mau ke kene cacing-cacingan. Cacing-cacing. Wakenya dia lakar ngelawan pagodancane. Kewala sendiri. Wake don lakar ngantrasang pagodancane. Di pasehe, di muncuk gunungnya kena pasang. Wan, ini pokoknya. Wake teka mai, mula nyadio wake kal nyomio kepisahan gini, kelarang ada ujek pada si ada roh dengan janda. Nah, ada jadi pangideh dia ini. Sing nyita ngarepin wake mata muka kene. Kal sida nyuti luka diolas wake ini. Aja pun sastra dasak sana dia ada di luka dan ini. Uli dasa aksara pangdadi eka aksara ada kang karo jungsak di uko dan gini. Jadi apa kena gini? Pring! Jadi bagi mau. Bade tumpang selikur si warpas si ceng bengil wakil sing kamu. Mapan wakil nawa. Nang makejang buta budi bekalo makejang. Mapan wakil nawang ketatuan gini, kandi ngelarang aji ugek panesan, sang kandi penunggal ini yang tunggal bayi rawi panggilawan. Hei! Wardo cai. Jangdo cai liang bunyi. Yang saja melalui ruangan kan. Mai, ubar wake. Kau tak berjalan. Mapan ada panggilan dia Inge, di muncul gunung kaya, inge. di pasir kaya. Ngeh, jadi dia ciduno siaga. Mapan ni arep peti penestian ni pedang sing kepek si berbatang dia. Patut. Dia cijojo ke lupa dan apa? Inge Gusti. Pet perada ada penangkan bayo apa je ya. Kanti dia je kanti cayu soda. Inge. Ke wala angin ke